Sanibonani ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane. Exibeni kwakho kwakumayabu. Ngoba sisho ukuthi bakithi sisabuyisa isithunzi kuMaskandi siphakamisa uMaskandi wethu. Namhlanje ngihambe ngayolanda enye yezingqalabutho masikhuluma ngalo mculo kaMaskandi. Omunye wabaculi ababekhona mhla iphenjwa lendlela. Mfowethu. Sabingelela mfowethu kwaza. Isikhathi eside impela ngakugcina senze ngicabanga ukuthi ngibe siwathatha umhlaba phansi nje uma ukukhulunywa ngoMaskandi. Mfowethu umhlala phansi akwenzeki umhlala phansi uthathe mawufike lapha kule ndaba zasemculweni yabo. Akithi manje lento iqala la iqala italent yabo. Italent like ngikhuluma ngidlala isiginci ukuthi ukushaya isiginci kuba italent bese uyo recorder sekuyibusiness. Kodwa manje noma ungathi uyakhathala ku business kodwa italent lodlala lekho. Ushuthi kunjani Maskandi? Insizwa ba abantu mhlawumbe abanye baniyazi umculo waMaskandi usuneminyaka ke manje ukushuthi ma kunomunye umuntu owumculi naye manje oMaskandi ozokwethuka manje ukuthi naye umculo ongakwazi ukuthi khona ezinye insizwa ezayibambishisa abantu abakuzwe ukuthuka. Alright. Elami igama ke nguLawrence lokuzalwa. Elinye uThabathani. So ngizibiza mase ngihlanganisa ngizibiza emculweni ngizibiza uThabathani kaMawindi. uMawindi kuumkhulu ke leyo. Okay. So uThabathani kaMawindi oqhamuka endaweni yase Plumtree esigodini okuthiwa kusePhumuza ngaphansi kwenkosi ngaphansi kaSebhuku ubaba uMakhulela kanti inkosi engiphethe inkosi ubaba. Khona intombazane yaMakhulela ecula uMaskandi yafika la isifashe uyazi bathi uPrizus. Angiyazi yona bengayazi iqhuma simpela. Yeah, so inkosi engiphethe inkosi uKandana ke. Yeah, lapha ngikhona Plumtree khona lapha. Yeah. Ufika kanjani kule nto eziginci? Right esiginqini angeke siqale la ukutheni ukukhani ukudlala isiginci ukudlala nje into yesiginci ngaqala ngo1997. Yeah, ngo1997 bengakazalwa oMajozi. So ngiqala lapho kwasasiqala singabafana yabo sithanda ukulalela ingoma zabo Ndukusi zabo Khumbulani yabona sadlala irumba ngaleso sikhathi. So isiginci mina esame ngaqala ngaso ukuthi angidlala isiginci ngangidlala irumba ngidlala igatari yerumba kahle kahle. Ne-Olivine ngidlala nge-Olivine yabona usayithanda ngandaba le kuphela nje nganginesigumagala nami cishe ngangizikhandela amakatala ama-3 mangaphosisa fake ngamalaya ama-fish line ngoba kule base lapha kune lead kune rhythm sasiphethe kokuyi hayi izincinci eziyi-3 ama-Olivine awu-3 ayi-3 okay bengithi uthi intambo kunentambo hayi saqala ngisafunda sasifaka kuyintambo eziwu-3 kwaya mase ngifunda sengiba ngcono ukudlala isiginci ngicina sesokumele si-ede sokwazi sesi-understand ukuthi izimele zibe u-6 ibhesi imele ibe na-4 yayina-4 ibhesi yangaleso sikhathi manje seyibhesi ina-5 ikhona sekuna-6 manje ukuhamba kwesikhathi kuthuthuka. So sayisiqala kanjalo-ke saya sithema ngo-2000 saqala-ke manje ukuzama ukusungula amaqembu sasemakhaya selungs sazama ukusungula amaqembu sawusungula wona awerumba yebo sasungula ngo-2000 ngiyakhumbula sayizama irumba ikhansela lakithi laze layithanda lento sasiyenza bo kwakubaba uHanyani napano esiphethe wayekhansela lakithi ngaleso sikhathi wathatha ama-ideas thupa zethu ukuthi ayosirejistela iband yethu. Okay. Uthe mayebuya ngale wathola iqembu sekudilikile ku-2000 lapho kwaku-2000 24 years ago. Yes. Yeah. Semasuka lapho sasiqhubeka sasungula into elinye iqembu okuthiwa amaganyane amnyama. Yeah, amaganyane amnyama. Seyirumba futhi. Ukuthi kwakungaseyirumba lapha sasesi-actor ke lapho. Sasesi-actor kwabona ukuthi action ihamba nani nokucula sasisukume sicule siphinde senze yabona kanjalo kwamadrama. Sasingasadlali isiginci lapha yani. Iqembu lelana la sazama ukujika nje ezikolweni nje emakhaya bo. Ayi sithema Charge for 5 cents la nje siyibona sasikhokha ngama-$5 $5. Yes kwakuyi-$5 abancane abadala kwi-$10 esikolweni. Then i-$10 phela $10 hayi $1 lasemelika no. Okay. So $10 iphepha izigi kahle izigi ngaleso sikhathi yeah. So saqhubeka lapho sithe
ngabuya eGoli ke mina ngo2003 ngoba angithi sabe sangathi siyama kancane ngabuya ngo2003 tema ngifika la eGoli ngo2003 kwakukhona iqembu leRumba elalibizwa kuthiwa iSimunye Peace Brothers. Not Simunye Brothers le khona manje. Not Simunye. No, not ile. Isimunye Peace Brothers okuyinamhlanje sibizwa ukuthi iOkavango Dance. Angazi noma uyalazi lokho. Ya nginokuhlangana nayo. Yeah, namhlanje sibizwa ngiqhuma checka izinto nokubona Okavango Dance. So yayiphusha ubhuti lapana ubhuti omdala wakithi lapana uthi umbangiseni. Bahlala eTarfontein. Namanje uye usaphethe Okavango. Ayisakubingelela Mbongiseni lawo khona. Yeah, Mbangiseni. Mbangiseni. Ayisakubingelela ngathi nawe waba nesandla ekwakheni iqhawe lethu. Yes. So saqhubeka nobhuti lapha uMbangiseni sishaya sikuSimunye Peace Brothers. Ngaleso sikhathi iRumba futhi. iRumba. Ngumfana omncane ngisiya nami lapha ngithanda ukujiva kodwa ngangidlala isiginci kodwa ngangisidlala isiginci mas practice kodwa maso serious ngayo songena abantu abaserious kwasengena abantu abaserious. So kwenzeka ukuthi sithema sihamba isikhathi lapha kwase kunini kwahamba isikhathi lapha ngisasiphusha ngayo iOkavango iSimunye leya sithema sifika uthema izithinga ngo 2008 mangaphuza 2008 sahamba sayekhaya ngihambe no Isimunye yesa ngahamba nje ngiyimi ku December ngizihambela nje njengejaha nje ngiyehlile nje njengoba ngifika lapha ekhaya kwakusho ukuthi kwaba nomsebenzi lapho omunye ubaba wangimema ukuthi ngoba ngangike ngaba omunye oqhuba inkomo esiyolobola yabo. Okay. Kwathi hayi sekufika isikhathi esihle manje uyocolwa ngithi le inyama endlovu sahamba ke saya inyama endlovu siyo eyocolwa ubaba Makhulele. Yeah uthema efika lapha ayi kwaba khona isikhathi lapho kwathiwa ayakucisha ama radio manje athi kokhala ama radio iRumba sekushaya izandla bona kushaya ingoma zesintu. Ayi ngatshela umfowethu lapha ubhuti omdala lapha uzwakela umfowethu Makhulele ngiyacabanga ukuthi uyamazi. Ngimazi kakhulu. Umfowethu Makhulele umfowethu ke la. Ngamtshela ngathi hayi ndoda yabona lento le ngiyayithanda le. Into engizayenza ngifuna mangifika eGoli ngiyipractice lento ngibona ukuthi izongikhiphela into enjani. Ngangazi kuyoba umaskandi kahle. Ngangazi nje sidaba ukuthi ngizokhipha umaskandi. So mina ngithi ngiyocula ingoma lezane ezasemakhaya isintu lezi ezakithi ngishaya iGatari kuzophuma enye into mhlambe esazoba kuzoba noshuno wakho lizoba negama lakho yabona. Njema ngabuya back to kubani kuSimunye kwase kuyiOkavango ngaleso sikhathi kwase kuhlala isikhathi iSimunye sidilekile seyibuye seyiOkavango. Right seyiOkavango yayiveli nestudio sayo laba berecorder babezirecorda bona bezirecorda bona beyiOkavango. So ngafika lapha ngathi namanje baseseyiOkavango bayarecord manje angisazi ukuthi basayirecorda ngoba ubhuti omdala uMbangiseni akasahlali la eMzansi sehlala le ezini. Okay. So ngithema sengifika la kubhuti uMbangiseni lapha ngathi hayi ngicela ungirecord. Ngafika ngashaya ngathi angithi manje umaskandi mina ngangakwazi ukuthi ngizohlala kanjani into washanje into ehambisana nayo lengoma le ngiculayo. Kodwa ngidlala hey uyabona yilapho engangiqhamuka lengoma leziyana ezazithi ngangithinda lapha ngangithi lapha yasikhona ingoma ikhona enye ngayifaka lapha kule album lana yaqala kanti ethini wena yabona ukuthi ukuhamba kweminyaka nabantu belokhu behleli umuntu uzakhohle igama lakhe wayibona lonto lena. So ngizayikhumbula bona then sithe sa record uMbangiseni wasethi no le lokuzane dinga umuntu ojwayela ukudlala umaskandi ozodlala isiginci lesizodlala singathuki. Kanti nasijayela iRumba uthi yadlala idlale bekuthula okunye uqhubeke okunye yabo. So wathi ke sifuna umuntu ozawala noma pressure iRumba ma pressure badidlabo ke kuthula okunye umaskandi yaya isuke njalo inkostini isuka ingene konke kuze kuyophuma ukuthi nje ngake ngangizotwa isub rhythm sithule semile umuhle khulu lapha sokuqhubeka kuthula lead guitar uthula ibass bese kuhamba imiyodwa yabona ngina nganjwayele kanjalo kwasho ukuthi la kumaskandi akuthulwa la sefanele manje zonke ziye yabona. So ngase ngiqala manje
ukudinga manje phela ngizodinga abantu angibazi abantu hayi kwasejwayele ubona amacassette ubona ukuthi hayi la ngishobela ukhuzwa yes kodwa ke mina ngayidlala ngenye indlela angithi manje mina ngangingafuni lento efana nekabani yabona naso ngidinga into ngathi ezoba okuzakhela kulento futhi esikhuthaza kakhulu nalabafana abafika kumaskandi manje ukuthi asali ukuthi ungabonelela komunye umuntu kodwa ke zama ukuthi kube nalento eyiwena ezoba isigqi sakho na ukuthi noma umuntu endlule kwangathi uThabathani lo oshala yes uyabona ke lokho kuyasiza lokuyana especially ukwakhela entweni okuyakini yabona like ngizokhona amadoda abafuthi engakhuluma ngabo abafana namabhukudwana kanje ezengangamela yabona lezansizwa leziyana yazi khona into eyodwa engithanda kulezansizwa lezansizwa ziyezima zidlala ingoma noma ungabazi ukuthi obana ngithi amabhukudwana kodwa uzozwa ukuthi le isishikisha lezidlala la yabona kunalento lene etransfer ekuthatha ikuse le sokushuthi lo mcu sona wagcina umtholile umuntu oya so ngagcina ngathola ubaba uNkwanyana ubaba uNkwanyana ngoba ngangifuna umuntu ongasoze athi no uyidlale ngalendlela yabona ngangifuna umuntu ozothi yena ozodinga asilethe la awena ofuna khona la ngifuna khona ngoba ngifuna ukuthi into yethu ibe ngiyanga ngizofika ukutshela ukuthi amalana kufuneka senze kanje hayi asande ngisho ngafazi omnyama yabona la kufuneka yiko lapho uphambaniseka khona umculo yabona so umculo wonke umculo umnandi ukuthi okuyinkinga ukuthi ushuni usuke kusasemusha abantu bengakawujwayele kuze ukhambe ujwayeleke yabona ingakho ufike vele uqhamuke omunye umculi ngiyayithanda lento yokuthi umculo wonke umnandi awukho umculo ngekho mnandi ngoba isidingi nje sikhuluma wonke amalanguage yabona lento lena so uNkwanyana wakufaka wangena khoqo uNkwanyana wathi mayefika uNkwanyana wafika oqala wajabulela ukuthi ngize lento angayazi into okuyithoyekeza ne-challenge ezomnikeza i-challenge so uthi mayefika uNkwanyana sasebenza noba uNkwanyana wayakhela kulento engiyifunayo sithema sakhele kulento engiyifunayo sayishaya i-album eyayithi iphikankani yabona eyayithi iphikankani kwakumnyaka kwaku-2010 first album ayirekhodayo maskandi la kwaMthwakazi kwaku-2010 record uThabathani iphikankani ngeke lento nihamba nikhuluma lokhu nithi umaskandi wafika nini so kwaba khona i-challenge emculweni kaMaskandi masifika kodwa umculo kaMaskandi sathi sifika thina sakwazi ukuthi sizigroup ngithi sabaculi baMaskandi sahlangana saba into yona nalapha 2010 ukhona umunye obumbona nombubu useyedwa usehlathini ngicabanga ukuthi umcimbi owaba khona lapha owasihlanganisayo khona umcimbi owodwa owasihlanganisayo wawuse-Boysens that was 2012 kwaku-2012 kulowo mcimbi lapho engathi mangifika khona ngathola sengihlangana noMehlo kaZulu ngahlangana noKhaya inkunzi yehlathi bese vele sekukhaya noma sasamazilikazi waye ngamazilikazi siyamazilikazi siyayazi insizwa le ikhona umlando so ikhona insizwa okhaya yes kwakukhona sekukhona amabhukudwana ngathola ukuthi sekukhona amabalengwe kwakhona amabalengwe bezamjekezwe insizwa ikhamba nentombi okungasiko kongekho amathobanhliziyo engakabi amathobanhliziyo engakabi amabalengwe senomunye ubaba babehamba nayo yambona engathi umdala so yes uzanendaba kusenozanendaba kukhona ngabe ethembisa kwakhona abafana bakaMzilikazi sahlangene insizwa sahlangana sathola ukuthi manje sesihlangana it was 2012 kwaku-2012 siqala hayi khona uMaskandi bakithi nangisho nami ngingedwa nomunye noKhaya usho naye wayethi uye yedwa nomzila bamzilikazi nabo becala bacabanga kanjalo right sase sibona ukuthi no lento lena i-right iyasebenza ke la kwase kuba khona futhi ezinye insizwe zahlangana nazo sezihlangana zakha iqembu elingaculi kodwa iqembu eliyolekelela abaculi ukuthi abaculi bethi becula
kube khona amagoso ngicabanga ukuthi okwaza babekhona la kwakuyithina onkomosi lapha umazenge yes lapha kwaba khona nabo Thabani uDibi noDibi so kwaba khona iqembu elinjalo so sasiqala ke lapha saqala ukuthi manje siyasebenza ke manje sesiqala ukuphakamisa umcimbi uMaskandi wakithi ukuthi manje siyawakha umculo wakithi sawakha saqala ukwenza imicimbi yabona sasinale vision ukuthi senze umcimbi wokuqala kwantoni kanje 31 August yes mhla 31 August so Hillbrook Theatre sawushaya umcimbi lwana Maskandi Festival waba mnandi kakhulu umcimbi ukuthi sathi masiphinda sawuphinda ngonyaka olandelayo futhi sithe masuphinda ngonyaka olandelayo namaqembu seloke amaqembu angilapha nangikhuluma sasiqale ngamaqembu awu10 ngo-2013 yes shuthi ngo-2012 sasingamaqembu awu5 awu5 inyane ngo-2013 sasinamaqembu awu10 asakha ngawo i-festival yes sayenza i-festival sithe masiqeda i-festival ngonyaka olandelayo amaqembu ngicabanga ayesefika i20 noma semaningi bese sibona ukuthi khona into eyenzakalayo yayisikhona into eyenzakalayo ukuthi laphana ikho lapho okwasekuqala khona ukuphunyuka ulayela ngithi manje lapha amaqembu sase5 sasikwazi ukuthi ngithi madoda ukuphi noma indoda mayiculile mhlambe umabhudo namayiculile ngithi hayi doda yabona zama ukuthi ingoma yakho iyakhe kakhulu uyibuyisele emaphisa uyibuyisele ekhezi ihlala ingeyase ekhezi ingoma yakho nami ngizozama ukuthi yami ngiyibeke eplant yabona ingasiphunyuki leyo ngoma leyo kodwa uthe mase eseqala uba yi30 amaqembu sesiyale hayi ngeke sakwazi ukulawulela lapha sesihamba ke sesikhala ukuthi ofuna uba umgqumeni uzoba umgqumeni ofuna ukubhekumuzi uba ubhekumuzi yabona umuntu sengaba yini umuntu sezikhethela kodwa ke ofunayo kodwa kusalahleka khona lapha ya kwase kuqala ukulahleka esaphunyuka khona labe yaqala ukuphunyuka khona ingoma esingeke sisho ukuthi siblame abantu lapha ngeke siblame umuntu ngoba angithi njengoba bengishilo lapha ukuthi into entsha isuke ingasiki ukuthi ayikho mnandi isuke mnandi kodwa abantu abakayijwayeli so abantu kwase ukuthi abantu babe sebekuthatha ukuthi mawungacula ingoma efana neka izoba mnandi angithi izobe angithi manje usuku wakhela into eveli khona eveli mnandi ngithi ithandwa kwabantu right noma abantu bazoyizwa ingcono kunaleya esishikile iqiniso yabona lonto ngoba ngathi ihambisana nale so uyabona ungahamba kanjalo sasesihamba kwaze uhanjwa ngaleyo ndlela kodwa ke yayi right ngoba phela iziginqi zazikhala zimnandi kodwa ke uline wakithi ke manje saphunyuka kuline wakithi yabona lapha esayenza khona iphupho ngoba mina ngangizama nami ukuthi ukubonisa lensizwe engangihamba nazo engangihamba nazo engasuka nazo phansi ukuthi hayi madoda asikayilahli la line wethu lo yana wakithi lo yana ngoba line wakithi iwona vele uzosiphembela indlela eqondile noma uyongena naTali sibe singena ngoshuni vele ongasiyiwo lo yana wabo ongayibona hayi uyahluleka wena ngoba le nto sebayithatha bayicompare yabo ngoba ufika lapha yana akithi uthola manje susiya lapha no cause ufika into yakho lapha yana oqala uyi-challenge usuyi-challenge ngithi manje ufika nengoma efana nekakhuzani ukhuzani uvele ukhona vele uyodle edla abantu ingoma kakhuzani lapha yana mawufika wona lapha yana sokuyi-challenge lapha yana sewusenzani sewenza ukuthi lapha begcine bethatha yakho bebeki lapha ukuthi hayi uphushe lapha la isipuni sokuqala sifuza ingane yasekhaya then siwile sesithi sinenhlabathi yes noma manje sengathi isuthi sengathi ayisafuni ngathi ayisafuni ukuthi sesingaqala ukufida lo so yahamba ngalo hlobo ingoma yakhe yaphunyuka ngoba ungabheka manje sesilanda bo 300 to 500 amaqembu yes and awasalawuleki and nakhona futhi engalawuleki enjalo akuselula ukuthi senze ifestival engafana nale ka 2013 okuthiwa izo accommodate wonke umuntu yes uthola manje ma uzokwenza ifestival manje kuzomela ukhethe abanye abantu abangu20 and ukhetha abantu abangu20 from i500
abangu 480 lapha basele bazokuthethisa iminyaka yonke. Hey why ukhethela but it's not easy ukuthi from 500 uthi wena uzowenza umcimbi labantu abang 500 akwenzeki kushuthi inyanga yonke ezikhala impela eBro Theatre abantu bengasayi emakhaya. So ukuze kube yi-holiday kumele bebe ngu10 or 20 ke right or kanjalo. So kumele at the end abanye besale ngaphandle. So singakukhuthaza ukuthi abantu abaningi abenze right imicimbi ibe miningi so that abantu bonke bebe accommodated because ingabhekelwa ukuthi izokwenziwa endaweni eyi1 izokhetha abathini yabo. So wena wanyamalala kangaka imicimbi yangisasa usithembisani ke nakho abantu sebekubonile but uThabathani simbonile namhlanje ekhona lapha kusho ukuthi sesizohlala simbona usithembisani. Alright ngiqalela ngesithembiso. Ngiqale ngiphendule indaba yokunyamalala mhlawumbe. Ngaqala mina. Aqala noma ngayiphi comfort. Qala ngokunyamalala kanti unyamalala la. Alright. Unyamalala uThabathani akanyamalala. Okay. uThabathani wasiwanyamalala emicimbini lena esa Stokvel. Yabona? Yenzwile. Akithi mina. Yabona imicimbi lesa Stokvel. Istokvel esingenamkhawulo. Ukufika madoda. Istokvel esingenamkhawulo siyinzima kakhulu. Yeah, iqiniso. Ngoba sizokwenza ukuthi kushuthi kube ngoba phela sikhuluma ngama artists awu 500 angeke. Masingadlala istokvel sama artists awu 500 kushuthi izobe sichaza ukuthi first Saturday ka January chayizizeziyafika 360 lingaphele singaphele akuthiwa from mhlambe ka 1 January up to 31 December sobe singakahlanganisa istokvel sakho yabona lonto le so izobe very challenge kakhulu so ngathi manginanzelela ngathola ukuthi no kune phuthe lincane esilenzayo ukuthi into yethu maye sidlala siperforma endaweni eyi1 music yabona so music the more u promoter endaweni eyi1 ugrow khona lapho uzokhula khona akeke ukhule futhi awukhuli uzoba ne challenge uzoba nani nama challenges ukuthi uzogcina usuchemile angazi ukuthi ukuchema ngesindebele sakithi kuthiwa yini ukwenza ngazo kodwa yikho lokubaya uzogcina sekuba nala ejekela khona ngithi manje usungathi manje ukuthathe iside yabona lonto le so ngathi manginanzelela le nto le ngathi no ake sizama ukuthi sidinga indlela yokuthi imicimbi yethu umusic umculo wethu siu expand lento yenzwa iqhawela kithi izinja zamluma lapha mawungibona ngikushaya ihlombe ngabe yakithi ngathi wonke umuntu ofikayo uyamncoma uzinja lesebenza isizwa lena yasebenza yafika yasebenza ifika ngahle yabona ukuthi ukube uMaskandi watho lozinja zamluma abawu5 abantu nje abayimisele ngalendlela insizwe eyimisela ngakhona ukube asikho la esikhona kube asikho la esikhona ngoba uyabona uMaskandi wawudinga ukuthi ngibona lento esayenze eHillbrow Theatre kwamele umcimbi olandelayo sofaka siyosa noma eGobulawayo mawusuka umcimbi olandelayo siwuthathe siwusePlumtree olandelayo siwuseGwanda umise useLupane omise use nase Harare mesingene kanti kumele umculo wakithi ungangeni eHarare ngoba phela Mase Maskandi Festival lapha neButiriro onzima kakhulu music ukhuluma instrument ukhuluma yonke language mina nginokuyidlala ingoma engingayizwa ukuthi ithini kodwa ngiyidlale ezidong ishe yabona ine melody le mina ubuyele esiginci lapho kuba ngithi manje shaya ingoma kaOliver Mtukudzi uyabona yena iwusho nomnandi futhi kakhulu ayizwa ukhwele ebhasini mayedlala wayezuthi uMaskandi omnandi kakhulu so uMaskandi wakithi udinga ukuthi wena ungayidlala futhi kaOliver Mtukudzi kuyaze kusekuseni bekuthethisa kodwa ukhwele ebhasini insizwe yakwazi yathandwa ngabantu ngoba yenziwe ukhwele ebhasini wayenza manje uThabathani ngoma kaOliver Mtukudzi ngeke ulala umlando wethithi wadlala enye wathi ndinofara wathi mthini akamayibabu babefuna ukumqeda kwathiwa akaphuma phela uMaskandi awuvunyela ukufaka indawo ukuthi uMaskandi engasisi ngo angithi manje lento lana kusuke kuyilokhuzana yabona abantu base beyithatha ngendlela engathi nenhlabathi phakathi umnandi so kodwa ke umusic usuke uzama ukuthi
ukhumbule ukuthi expand lento ishilo okuqaleni. Yes, umusic wethu kahle hlamelanga uphelele koBulawayo. Vela kumele udlule uyodlula emala udlule uqhubeke uyevula le. Ukuze simele sikwazi ukuphefuma singene. Ngoba thina siyakwazi ukudlala base kuthiwa kuplay go DRC. Kodwa ngeke uthola umuntu weDRC edlala uzinja ziyamlunga. Yes, ngoba siyakwazi ukudlala ukhanda bongo man. Siyabazi bazi. So kube nabo bazigroupa njengathi bathi hayi mina ngidlalela abantu bakithi khona phana eLubumbashi kuba asibazi. So nathi we have to expand and ngivumelana nayo impela yoku expand. Yes. So yeah, ngese ngibuya lapha ekutheni inhlelo zika Thabathani zime kanjani. uThabathani une album eshasha engakazi izwe umuntu iyaziwa yimi ngedwa. Siyafuna ukuyizwa. Enesihloko esithi iminyaka ewu7. Iminyaka ewu7. 7 years man. Yeah. Yabona iminyaka ewu7. Ngoba belingamboni 7 years esejele. Abona umuso obasejele. Yabona iminyaka ewu7 chaza ukuthi into lento yabona mawuba ne wenza into mawusofika istage sa7 mhlawumbe unyaka ka7 kumele uzokusuyi understandile ukuthi lento le inama challenges la nala wangithi uyashintsha isigaba kumele ukuthi mawuguquka usiya komunye ka 8 ungasabuyi usase yabona noma ungangibona stage manje ngisegibela stage ngeke angiyeni Thabathani ka2010 yabona mele sengazi ukuthi mangiyongena stage mele ngikwenzakala mangena stage yabona nokuthi ungenelani stage njenga namhlanje ngoba sesineminyaka over most of 2010 uya 2024 sikhuluma nge14 years. So i14 years uThabathani as i-brand sesikhuluma ngebusiness asakhuluma ngokuyodlala ngisayodlala stage ngiyosebenza stage. So njengoba ngiyosebenza nje uThabathani unomcimbi engizoba ngiyolauncha le album le ethi iminyaka ewu7 ngiyolauncha izobe launch yami izobe ikoBulawayo lapha enentumbane eBlack Umfolos lapha yabona phela mangathi use complex okunendlunyana lapha lapho sobe silapho ke sobe sisebenza lapho eBlack Umfolos lapha yana esinamanye amaqembu amanye azobe awakhona ngalapha esengale koBulawayo. Yes, umcimbi wethu uzobe umhla ka kanti lo iqembu leBlack Umfolos saphila insizwe insizwa ngiyacaba zisakhona insizwa agcina ngathi mase sishaya ngathi mbaqanga zisakhona insizwa so isifiso sami iso lesukuthi mina sengiqalile manje ngifuna expand umculo angifuni ukuthi siyajabulela impela ngiyafisa ukuthi nami ngalolo suku makusiyolonjwa ngibe ngikhona impela eBlack Umfolos koBulawayo ngoba uMaskandi vele sifuna ukusebenza kanzima ngoba sithi nje siphakamisa uMaskandi waqala la kakhulu uyabona. So sifuna ukuthi siyithathe lento le soyibeka koBulawayo ukuze masihamba madoda uMaskandi usaluphila kungathiwa hayi sokuumculo owawusenzwa abokhulu bethu. I know sifuna ukuthi uqhubeke kumele umculo uqhubeke yabona insizwa noma ziphusha amaqembu o500 awangapheleli lapha amaqembu awahambe impela impela nje aqhubeke futhi angapheleli u500 awaqhubeke ngaba 10,000 ngoba yazi into ngathi mangibuka umusic yabo ngathi mangibheka ikhadi lami lana ikhadi lami lana elasezimura yabona yalapha no elokuregister phela ngithi yasho senibanga lalela ke insizwa ke zingakhoda ukuregister aniyezwa ebafowethu awu ingoma zenu bafowethu ngithandi mina ukuthi no challenge umculo le ekhaya ema radio station nibe ningaregister ngoba leyo nto lena ilimaza nena ngama rights wenu lawayana yayibona lento lena ama rights wethu lawayana. So kufanele si register ingoma ukuze ingoma mayidlaliwe kube khona ile okutholayo kube khona izigi obakhipha amazigi kodwa amazigi ayaphumpela nokwathola mina uyabona mina ngagcina ukuya lapha na sisa connect ama US dollar lapha shothi ukuthi sekunesikhashana impela ngagcina. So usho ukuthi ungavuka usiyakhona siya-check ukuthi ubemalini ngiyaya nje ngiphatha nje ikhadi lami nje ngishona khona lapha mangifika mama ngiyimember mina egcwele ezimura mina ngiyakhuthaza impela insizwa nami abaningi kakhulu la kuMaskandi abaningi bathi abafana abancane bayafika okushuthi sizomeka sure ukuthi siyadinga abantu basezimura
kube lendlela ikakhulukazi kumaskandi lana ngikhulumela umaskandi ukuthi kube nendlela esizothi insizwa zifundiswe zihlonyiswe zibe kwazi ukuthi kungani kudinge ukuthi zibe nalokho lokho I will make sure ukuthi ngiyakwenza ngoba angifisi ukuthi kube nomculi kaMaskandi ozosala ngaphandle ukuthi akakho registered kulokho ngiyanithembisa ngithi niyabona ningilalele ngiyasho I will make sure ukuthi uMaskandi kuba nendlela enye thizeni esizoyithola ezokwenza ukuthi nonke nibe registered. Yes, kodwa ke konke lokho phela ngithi kuphuma kumuntu ukuthi uyathanda yini kodwa sizozama nango zehlisa uyabona uzehlisa uyabona indlela iyabuzwa bathi abadala indlela ibuzwa ngabaphambili indlela mina ngazi ngicabanga noma ungayobabuza obabucele laphana nokucela undosi lapha kwimbizo laphana ubuza induna lapha uMartin laphana uyobuza uCharlie omdala uCharlie laphana bazokutshela ukuthi uThabathani umfana uyafika uThabathani lapha azobuza azodinga izaluleko ngoba indlela ngeke uyihamba ungayibuzi kulapha seke bayihamba vele ubuze lapha ngibadala kakhulu impela obaba uCharlie dala bekule industry bacula naselu sasafu dala beku industry bamkantshubomvu so kumele sikwazi ukuthi sibuze indlela kubona bona bazosinika indlela noma bengakuphanga umuntu mengakuphanga leyo nto uyifunayo uyakwazi ukudlulela komunye yobuza uma ngicela ifuno usemnikele sibabo wakho ukuthi usekolota ukumele mengakuphanga le ngendlela ofuna ngayo mina noma ungayobuza ubaba uAlbert Nyathi sekubuya khona ngamthola eHarare ubaba vele most of this cut usuke naye ngikhuluma ngo-expanda ngamthola eHarare ubaba Nyathi ngamdinga ngamthola eHarare sengibuya khona eHarare phela abuya khona seke wadla yilokhu zenu yawazi baleka ngomsila ngangena ama-radio station onke lawa seHarare ngiyabazi lapha abafowethu nongena laphayana kulese laphana kuthiwa i-radio zimu ilaphayana kulawa ngapha kobulawayo wokhulumani skies khulumani seke ngaya laphana senge ngaya futhi ngizofika futhi noma bayawudlala umculo wakho umculo bayawudlala impela akithi manje into ezokubonisa ukuthi bayadlala umculo ukuthi mawususiyoqalaza phela lapha nemva etafuleni ukuthi uphethe ukuthi kusetshenzwe kanjani mawususiyolanda imali phela manje into ezokubonisa ukuthi ingoma iyadlala noma ayidlala bathi awuna sent la kusho ukuthi awukwazi akuna sent makuthiwa sent kusho phela ukwazi ukudlala yes mawukuthi isenti uma udlala isenti kumele libe ingene isenti ubusubona nawe ukuthi okay skies ngidlala kuyabonisa izokubonisa ukuthi ikhuluma nindlala kangaka lokhu iyana indlala ngale yana indlala kangaka yabona baculi ngicabanga ukuthi ikakhulukazi Maskandi ngiyawathatha impela ama notes lapha okuthi siyafisa ukuthi sikhule ngoba siyasho ukuthi ukuphakamisa umculo akusikho ukuthi sifuna ukuthi ukuphakama ingoma ibe mnandi kuphela sifuna ukuthi yonke into nje around uMaskandi event abaMaskandi bebe registered abaculi bethu sibabone bethuthuka behamba ngeimoto nanani lokhuyana kuyasibonisa ukuthi iindustry iyagrow futhi Mawindi ama album manje ngikhanule 2 in this 20 years sengina 4 wasona 4 wasengoyo bese mphumula angithi manje right there angithi manje leyo nto lena khona enye into engayizwa ngoba uMkwanyana mangifika kuba uMkwanyana phela baba umdala phela usena over 60 manje ngiyazi yabona so ngani mangifika kuba uMkwanyana wangitshela baba uMkwanyana uthi hayi yabona mfana wami mawule ingoma ziningi ungakabi neline eqondile ungasifaki ingoma ibhukwini sihlale la ibhukwini yabona ukwenzela ukuthi wazi wanginikeza example wathi yabona mawuzingela awuhamba ujikjela nje kwesigangeni yabona ngoba uyothi uma uvusa inyamazana impunzi into wazisela uzoyishaya so ama album ukuba maningi ama album akusebenzi ngoba ingoma kumele album kumele isebenze ikwenzele something ubone ukuthi le album le ngenze lokhu le album ngenze lokhu ngiyakuphi mawusame ndawonye usina album awu 15 kuya ku 20 yabona kusese usulela lapha nafanele uyilungise lokho iphutha lela awunazo usame ndawonye akithi manje usukungena iphutha aliko ku khumbula ukuthi thina masikhula nje basingaculi baMaskandi manje akukho lasibuza khona umuntu osigayidile ukuthi uzothi kuMaskandi kwenziwa so asabe ngalendlela yabona ngoba kwakungena Maskandi ngoba umuntu nomuntu uzenzela lokho acabanga ukuthi kuzoba right kuwo
yabona mawushayisha kushuthi uyoshayisha kakhulu iminyaka eminingi uthothi indlela ugcina ungayisayibonanga yabona le nto le bakhona bazi abatshayihlathi wewe hayi kazila lo yabona ngithi manje thina sesibadala yabona sesibadala nawo kweminyaka yabona ukuthi yabona khona bana uyabona masibamdala nawo kweminyaka sibamdala nase ku-industry yabona kuningi okunye ugcina ukunanzelela yabona okunye kubona noma ubona ukuthi mhlawumbe umuntu usephaphazile uyabona uzazithule bawubona kwamele thina uthe wena indlela ibuzwa kabaphambili no phela wena uphambili kumele kuwe nguwe ngithi manje umuntu mase ebuzile okay uyakwazi umtshela ukuthi hayi lana ndoda lana ayizama ukuyiqondise kanje ngale ndlela mase ebuzile kodwa mengabuzanga futhi uyakwazi futhi ukumthithisa kuyakuthi wena lo muntu lona usondelene kangakanani uyabona usuka ukuthi wena lo muntu umbona noma ungasondelananga naye kuyakuthi yena uzehlise kangakanani yabona yazi ngizokutshela ngkhona omunye ngambiza ngomfana ngathi nje bangaka bakucula for abangihlonipha kakhulu abaculi siyathanda uzwa phela abamaskandi zokuduma ukuthi anihloniphi ngiyajabula ukuthi ngizwe impela kuthiwa kulapha amaskandi ababili abahlonipha khona abafana esengababiza ukuthi abafana bami nje labayana omunye ezangaze ngibona ukabona yazi ngikutshela enye into yazi khona leqhawe bathi umfana kaJobe umfana bathi umfana kabani no kaJobe ndoda uthishe wanconywa uma isuka umfana kaJobe abakushiwo wena bathi umfana kabani kani umfana kabani kani hey nali igama limbaleki ngibaleke lapho kaBoy umfana kaBoy umfana kaBoy yabona liyaqhawulelana ngiyabona liyaqhawulelana nginoxoxa naye kodwa ngaze ngimbona ngimazi mfana kaBoy siyabonga ukuthi insizwa lapha ezimkantshubomvu othabathani for amawindi ikuncome impela ingakazi kubona angikaze ngimone kodwa indlela nami sengizovele ngixoxe lapho ngikuncome sinoxoxa phela nje uyabona umuntu engimuzwayo ukuthi noma ngikhuluma naye umuntu ozehlisile yabona so uyakwazi ukumbonisa ukuthi indoda ungaphaphalazi ngiyakwazi ukuthi ngimncome la ngincoma khona phela ngeke ngikwazi ukuthi angithi manje angimazi so mangambona lapha phalaza khona sengingasho ukuthi uyaphaphala la ungathi sesiphume emfolweni bese kuba neqhawelele abathi ubani umqaphi yamazi umqaphi 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 so ayeke ukucula lo baba umqaphi usacula umqaphi hayi muze emqaphi asazi usesekhona ndoda ngiyamazi umquba angithi ungathi wasebenza kakhulu lapha kumathoba namajaha amahle ungathi usondelene nazo insizwa la qawula kithi ungawuyeka umculo wehlele italent yazi phela kune album yakhe yodwa ngake ngayibona so iqhawelelana elikwazina ukuthi lizehlise yabona imali yabona bese kubuza bona lapha yana yabona so into ebalekile kuba lula ukuthi umbonise kuba lula ukuthi abanye kuba nzima amakhanda aqinileyo abanye bethu angithi manje Angimanye ngathi nabanye ne-age ngiyabona. Ne-age nayo iyasho i-age ukuthi umuntu usengakhuzwa noma yena seyitshela ukuthi nguye osengakhuza. So i-age nayo iyakhawunta. So mina ngiyabona kunensizwe efana yabona insizwe yabona amabhudwana yabona umehlokaZulu yabona uSmile. Insizwe phela ezazi ukuthi insizwe endala izana ukuthi mangixoxa nazo yazi ukuthi lezi lezi siyakwazi ukwakhana nayo usuke sazi ukuthi hayi la uyangakha akusikuthi usuke nawe so yabona kufanele mawumculi ube naleyo nto ukuthi ube nokuzehlisa enye into engijabulisayo ukuthi mawukwazi ukuthi ubone ikakhulukazi kule genge entsha yethu lesibancane oyinqomayo usho kuyabonisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uMaskandi akusinto engahliphela ma abafana abancane bezoqhubeka beyibamba kanjalo. Yes, yabona ke ma abafana bengakwazi ukuthi befunda ukuthi ukuhloniphana nokuhlonipha umsebenzi. Yabona music ungawubiza ngokuthi wona ukuthi mhlawumbe uye Hebrew Theatre lapha kunomcimbi sawudlala lapha Hebrew Theatre uzovela uzokudlala. Yabona into leyo. Sasebenza. Kumele ukwazi ukuthi lapha Hebrew Theatre uyosebenza. Ma ungakwazi ukuthi wena umculo emculweni siyosebenza lapha yana
and uzo-understanda lokuthi uma uyosebenza into egcina islimazile kakhulukazi khona lapha masisithi thina sisilungisa yona into yomculo ukuthi abanye basuke befuna ukuzodlala abanye basuke bezosebenza so uthola sesiba mixa endaweni eyi-1 then sekulahleka yonke into yabona sekulahleka yonke into ngoba usuhlanganise umuntu ozosebenza nomuntu ozodlala so khona phana kuba nomehluko khona phana ngoba ugcina lapha kungasalawuleki nokubona lapha ku backstage lapha kungasalawuleki la sokuphithizela nje lapha ngoba abanye bazodlala ngoba abanye basuke bezodlala abanye bezosebenza yabona lento le so bafowethu kumele sazi ukuthi emcimbini umculo yi-business le ukukhalisa isiginci talent yes once waqala wayo record lapho sukhiphe imali sokuyi-business sekumele kubuye imali yabona lento le so ukuzibuya imali isidinga ukuthi manje wena usebenze kanzima usebenze nengqondo yeah ungavela ugijime nje usu-recorda manje uphinde nakusasa uphinde uyabuyela uyo-recorda futhi nakusasa uyo-recorda yabona loo nto lena ngathi igwala phela nje igwala kuthiwa umuntu sekadle sheshe yabona lento lena iyasilimaza ngoba izokwenza ukuthi ugcine usukhathala yabo kubaculi bakithi ubani umuntu osebenze naye abaculi bakithi ngike ngasebenza neqhawe lakithi ukhaya inkunzi ehlathi ya inkunzi ehlathi yabona lelo qhawe lelo wena basoboy yabona inkunzi ehlathi ya inkunzi ehlathi yabona iqhawe lelana eline talent yabona umuntu one talent ukuthi mawusebenza nayo umuntu okwazi ukuthi athi yabona mayosebenza nawe yabona usuke uyosebenza phela la ubona ukuthi dlala siyosebenza asiyodlala yeah uyiqhawe impela nje sike sizame niyenzeni senza i-album sike ngamfaka ku-album yami laphana ku-album leyana eyayithi yona ushunu wamagasi ushunu wamagasi khona ingoma laphana iqhawe lami elikhona engalifaka lapho kiyo leyo ngoma leyo then bese kuba hayi le qhawe lena ngicishe ngathi ngangifaka kazi ngisebenze nawo kodwa khona iqhawe engacishe kwafanele ngisebenze kwasho ukuthi kwaba khona into emphazamisayo yabona nale qembu hayi madoda that's why bagcina bengakubiza bakukhona manje thina umuntu ohleli manje uhleli kwenye indawo ungamthengisa uthini wena uThabathani Mawindi ukuthi mhlawumbe kulomuntu ohleli le isponsor noma ngumuntu olomshado noma ngumuntu olebhawa yakhe odinga anything ibrand Thabathani Mawindi ungathini unikeza iopportunity ukuthi uyithengise alright uThabathani kaMawindi as a brand sizimisele bafowethu ukuthi yonke into mangabe kukhona umcimbi abafuna usifaka kuyona noma engabe kusuka la asinamkhawulo thina siyakwazi usuka la sesiyofika koBulawayo siyofika ePlum siyofika eLupane yabona ngoba thina si ready vele ukwenza umsebenzi ngoba kahle sizimisele thina ukusebenza so umuntu ongabe enomcimbi abefisa ukuthi edinga abaculi sikhona uThabathani kaMawindi mhlambe mawungaya lapha na ku Facebook uThabathani kaMawindi yabona lapha na ku TikTok futhi ngikhona lapha yana uThabathani Mawindi ku TikTok inamba zami yizo 073 414 5870 bakuthola ku WhatsApp wamthola lapho na ku WhatsApp futhi mina angiyona mina lensizwa lena ethi mhlambe ifoni ikhali bese ngithi le number le angiyazi akuyibambi leyo number yabona umuntu maye ngifonela ngiphendula umuntu kodwa ke lokho kufanele sikuchaze ukuthi abantu nitholele nazi number makukhona okuthizena ofisa ukuthi uxhumane nobhuti uThabathani Mawindi iWhatsApp WhatsApp kodwa akube lula nakuye ukuthi akuphendule omunye umuntu uyavela athi hayi waqeda asithulele so mina kumele ngithini back nami kumele ngithi hayi uyabona ke inkinga ngoba kuba nzima okubalekile bafowethu yile ukuthi mina ke ngumuntu
ukuthi uma uWhatsApp nje vele usho ubeke nje hayi mina ngikhandela ikhulu Dube ngibonela phana ukhuluma TV unomchasiseli usithi wena uyayenza imicimbi emshadweni yilo mshado wami ngicela ukuthi ubuye usingathi sokuphela nami sengibuya ngiyaphendula ungathi hayi nami ngithi hayi linjani hayi siyaphila hayi singabuza abantwana hawo bakithi ngoba yabona uhayi uzohlupha ngoba manje ngicabanga ukuthi hayi le yakujahile ya mhlambe umuntu nje ongajahanga ya noma umuntu olahlekile inamba zalahleka ziyafana ukuthi inamba ya so yileyo nto mina ke umuntu nje okhululekile ukuthi nje mangabe kuthiwa hayi ziyahamba zishaya indlela ziyakhala abantu abakuzwanga phela ukuthi uye uThabathani futhi insizwa kumele ibonge impela bezwe ukuthi hayi angizange ngayabaza omunye umuntu ngathi hayi uThabathani kufanele bazi ukuthi le ndaba bayizwe ekhasetini iyo right sewuye njalo umzulu kaMamundi Jongo sohle emthini ebheke ezantsi njengogqamo mashidela thembejibani maqine eqolo njengofudu sambane sami umgodi sangabulala maqede kwalele zinyamazana yimi njalo ngidwele encane ehlelwe ngekhulu ngaphezulu umbhekulisa ukuthi lezokuyila ke nto enteka wesidala into yadalwe nje ifelo lento akithi manje idwala elikhulu elincane ehlelwe ngekhulu ngaphezulu ubona emakhaya ematobo kube nelincane ematobo bese bale likhulu eliphezulu ube ubona ngazi ukuthi linjani lizolento kanti leyo ke into engikhuluma ngayo ngithi manje angithi ibongo ziyakhelwa ya zakhela entweni ephilayo phela khona manje phela kula uthi udlala amakhasethi kakhulu abafanele abancane thola umuntu ukuthi hayi washawa tintini omunye umuntu nimazi kahle nikhule naye akakaze waqonda ashaya intombi emakhaya kwaze kwakhala abo bani ngingumshayi walokho lalo ibongo kufuneke bakithi zakhelwe entweni ukuthi naye hayi ngempela hayi kuphela nami ngicabanga ayi angithi manje angingangithini mina ngisafika angithi la washo ngaphakathi umzukulu kaMawindi engadlanga nkotshana nobani ongamazi yozamazi inkonjana into izayodwa ezinye into eziningi babanga nabonke abantu bazibathe ucophecho science bathi bona kunzima kulonyaka kusho khona ukuba sizoyishaya inali akithi manje ngangingedwa ngalesikhathi ngizingedwa kunamaskani wena maskani inkonjana into izayodwa ezinye into eziningi yabo akithi manje sengithini wathi ngaphakathi umzukulu kaMawindi Jongo sohle emthini ebheke ezantsi njengogqamo mashidela nje maqine eqolo njengofudu sambane sami umgodi sangawulala waqede kwalele zinyamazana madoda niyezwa umaskadi bagebhela nini sehlala phakathi omuntu uzozibuza uThabathani ubani akithi akangaphi kodwa uThabathani wawuguba umgodi waqeda wangala abanye abantu asebenzisa lapha phakathi emlindini ubani ngubani phela ugebhaya ya injalo kodwa ke kodwa kungeyona inkinga futhi ku right futhi kunjalo yabo yes so umsebenzi ukanjalo vele mawuguga phela ugugela ukuthi kusale lo omncane aqhubeke futhi ingakho phela uyabona ufanele abasandi behlale bebakhona ngoba siyakhula phela manje uyabona ngoba namanye mangisebenza ngisebenza into engicabanga ukuthi amanye amasenti kufanele ngiyembalance lapha izingane zami ngapha yabona umuzi ngapha yabona into efana leyo abafowethu futhi insizwa kayiganweke futhi asibe namakhosikazi zibe nemizi insizwa zibe nemizi zingabi ngabaculi yazi ngathi mangidlala isiginci ekhaya ngisaqala ushaya isikhatari ngama-90 bafowethu niyezwa naye insizwa abantu sisajwayela ukuthi siloku silulekana ngengoma kuphela bakunakho okunye insizwa nomaskani twake niganwe madoda nibe nemizi ya uyabona ukuthi sasiqala sidlala iloze namakatari lapha sisemakhaya sasebancane ama-90s kwakuthiwa abantu bamakatari lokho kuqedela ingqondo lokho ekuthatha umuntu omdala ilahlele kokuqedela ingqondo le uzofana nabo bani angibabekwalela abaculi abangelalutho bona abahluphekayo uzofana nabo abakutsheli ngalabo abaphumelele abakutshela ngalabo abahluphekayo uthi uzofana nabo Jay-Z nabo bani bani yabona into leyo so ke kumele nathi masisebenze bakuthiwa uzofana nabo sisebenza singabaculi yabona babekufanisa nabo bani kuyazila ngifuna ukuthi mina wazi ukuthi mina ngifuna ukuthi mina endaweni yabona mina endaweni la ngiphuma khona endaweni la ePhumuza bawungafika ePhumuza la ngiphuma khona asikho isakhamuzi esinganqabela umntanaso ukudlala isiginci ngeexample yami ukuthi uyabona uThabathani abalutho ngeke ayikho ke yabona ungafika nje singa driver manje siyofika kowami umuzi owamuza kithi ya uzofika nawo uzoba kuba nale angithi mangangizama ukuthi into lena nginike isithunzi ukuthi umculo wami iphele ngapheva into impilo yami ukuze ini umculo
ungadelela ungayseki lento ingadelelisa umculo wami yabona ngangizama leyo nto uthi zama ukuthi ngiyibalance ukuthi mina impilo yami inga-challenge umculo ukuthi uyabona uma ubhizi ngeginci uyabona ixokovaleleyayo kokuthabathatha nje uyabona uzogcina usunje ngazo lahla lento lena yabona lento lena akumele thina singabaculi bamaskandi sizama ukuthi sikubalekele khona lokuya sibe ngabantu abazoba ngamantombazana bakusasa sibe ama-example ukuthi noma ukuthunywa ekimi ezobuza ukuthi mhlawumbe noma ufika umuntu omdala ethi umntanami nawe uyazama ucula engenza njani yabona loo nto lena kufuneka sibe ilo ma-example lawo sibe ama-role model igama umchasiseli isimenyamiya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakhokhwa kumayabo bengihleli neqhawe la uThabathani for amawindi sibonge kakhulu bakithi izeluleko ngicabanga ukuthi omaskandi ikakhulukazi abasakhula kuningi kakhulu elizokuthola elizokufunda kakhulu kwinsizwa lapha sivalelise bakithi insizwa hayi siyabonga kakhulu babukeli ukuba nathi ngaso lesikhathi ngiyafisa ukuthi bakithi yonke into kube konke ngikhulumile kube ngokuzohlala kube nikwamukele kahle bafowethu kungabi khona ikakhulukazi lokho ukuthi insizwa ayigani uthola mhlawumbe kungabi khona oyogcina sethinteka ngaloko engikhulumile ngiyaxolisa kakhulu uma unalami ngithinteka kabyami kodwa ke bafowethu hayi impilo hayi isekhona bafowethu emcimbini ngikhona nisazongibona nje ngiyeza ngisakhona hayi very soon kwi festival ekhona iyobe ikhona insizwa zonke nje lezo